uko tangazo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yashyize hanze byabigaragaje ni icyemezo kidashimishije n'icyemezo kibabaje, ariko igitangaje cyane ni kuba guverinoma y'u Rwanda ibyumvira mu itangazamakuru, yego nyuma ikaza kumva abayobozi b'u Burundi babyemeza, kandi ku rundi ruhande bo ubwabo bavugaga yuko bamaze iminsi bari mu biganiro n'abayobozi b'u Rwanda. Abategetsi b'u Burundi bo bavuga ko izo nzira zananiranye, bavuga ko ngo bagerageje kugirana ibiganiro n'abategetsi b'u Rwanda ariko na n'ubu ntacyo biratanga, ntacyo byakoze. Ibyo mubivugaho iki? Abategetsi b'u Burundi rero nibyo tuvuga, niba biyemeje kubishyira hanze, babishyira hanze byose bagaragaze n'icyananiranye. Ntabwo ushobora kuza kuvuga ngo maze igihe runaka nganira n'abantu, ntubabwire abo bantu utangiye kubwira ku karubanda uti twatangiye igihe n'iki, dore ibyo twaganiriye 1 2 3 4, dore aho twari tugeze, namwe mwirebere uwananiranye. Nibabishyire hanze byose, n'abanyarwanda n'abarundi n'abo muri East Africa bagaragarizwe koko uwananiranye uwo ari we. Ibyo batashyize ahagaragara ni ibihe? Ntabwo ari byo ubibaza babishyize hanze. Uburundi buvuga ko bushaka ko abantu bashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi muri 2015 bacumbikiwe n'u Rwanda basubizwa mu gihugu. Mwebwe inzitizi zituma abo bantu batoherezwa nizihe? Nibyo ngibyo nkubwira yuko u Rwanda niba rwariyemeje ko ibintu biganirirwa mu muhezo bitagiye ku karubanda, ejo urundi ruhande rukabishyira ku karubanda, si u Rwanda rujya kwivuguruza ngo narwo rujye ku karubanda. Ntabwo guverinoma y'u Rwanda ifite mwene iyo mikorere. Ingaruka ubu ngubu zatewe n'ifungwa ry'uwo mupaka nizi? Nonyine gufunga umupaka ubu uhohoteye abantu ba mbere n'abawuturiye bari basanzwe biberaho nkaho nta mupaka uhari. Ari urujya n'uruza, abajya kwiga, abajya kwivuza, abajya guhaha, ndetse n'abaturage b'ibihugu byombi muri rusange. Mukanya ari mugenzi we twaganiraga ndamubaza nti uzi umupaka ufunze, amakamyo ari hano i Kigali agomba kujya i Burundi, amakamyo ari mu Rwanda agomba nako ari i Burundi agomba kwambuka aza mu Rwanda. Tuvuge nkagize nk'abarundi baca ku yindi mipaka baza mu Rwanda, biragenda gute? Murabafata cyangwa murabareka binjire mu gihugu? Byumvikane, bisobanuke neza, nta murundi n'umwe ufite ikibazo mu Rwanda, baryame basinzira bahari, nibashaka kuhaguma bahagume, nibashaka gukomeza ibyo bakora bakomeza imirimo yabo, niba nashaka gusubira iwabo bagende, nta kibazo na kimwe bagomba kugira mu Rwanda bashingiye ku cyemezo cyafashwe na guverinoma yabo yo gufunga umupaka w'u Burundi. Nk'abantu bagizweho ingaruka n'ibi bibazo byo gufunga umupaka, murimo kubafasha mu buhe buryo? Abantu ba mbere bari buze bashobora kuza kugira ingaruka navuga ziri hejuru, nabo banyarwanda bavuze ko batabashaka mu Burundi bagiye no kubirukana. Icyo mvuga nuko nubwo wabirukana ntabwo bigukuraho inshingano za guverinoma y'u Burundi yo kubarindira umutekano, ukabereka inzira bacamo umutekano wabo urinzwe kugeza bageze mu Rwanda. Nibagera mu Rwanda rero barabageze mu gihugu cyabo, barakirwa, niba ari n'abakenewe ubufasha bw'ibanze bari bubuhabwe. Umutekano utarindirwa abanyarwanda bari mu Burundi ngo nuko birukanywe hagize ugira icyaba, ni guverinoma y'u Burundi izabibazwa, kuko ni inshingano zayo zo kurinda umutekano w'abarundi ndetse n'abanyamahanga bose baba kuri teritwari y'u Burundi.